أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ni lailatu alqadr. Ni lailatu alqadr dia alla anakrai atu angatin vulanga Ramadan arakantini ni Allahu jalla wa ala inna anzalnahu fi lailati alqadr. Tinamarna fa izahay dia nampidna ni Quran al-Karim tamni alla ni lailatu alqadr arni Quran dini dutu tamni vulanga Ramadan arakantini Allah jalla wa ala shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran. Ni vulanga Ramadan nu vulana izania tumbuan fi dutua ni alquran nu izan ni alna ni laylatu alqadr dia anatin vulanga Ramadan ari is dia amni ireu alla amni full faran amni vulana Ramadan arakantenin pamnan sallallahu alayhi wa sallam tadiavna reu ni alna ni laylatu alqadr amni full farani amni vulanga Ramadan muttafaqun alayh. Armolanten pamnan sallallahu alayhi wa sallam tadiavna reu ni alna ni laylatu alqadr amni impera amni full farani Ramadan. Rawahu al-Bukhari. Noizan atika dia anatin tantera kambola mtad ani izani alla ni laylatu alqadr nuizi amni alla impera amni fulfarani amni tivulanga Ramadan ari manakeke azi ni alla ni fafitu amropul na la nuit de 27 araka erofa nambarana na diante namarna aza izan alla laylatu alqadr izani mi finda amni ero alla ni impera alla ni farek ambropul tel ambropul dim ambropul fit ambropul si ambropul la nuit de 21 23 25 27 arku 29 fanafeni ni Allahu jalla wa ala mumba ani izan indafo wantika panupnaj armba amptumbutika ntsara mandakariva mandita ni ero alla reeta atu anatin full farani Ramadan na nkuwa ero alla impera amni full farani Ramadan. Laylatu alqadr dia alla manakaja ari alla fenu fasavana alla izay nusafidin tumpo Allahu jalla wa ala nanga dutsuan ni bukmasna alquran alkarim volun tamni ilayira kafaran pamnan Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allahu jalla wa ala izin vola inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Tinamarna fa izahay dinampidna ni bukmasna alquran alkarim tamni alla ni laylatu alqadr alla izay fenu fasavan tunga amptandna ni ulmbella amni izay tsaran masuazi ari amni irogati izay mampiduza amin ari amni alla yu nu anga dutsuanay irolata izay napetakai anatini izan tona anakrai izani irolata izay fenu faindena avi amni tumpo Allahu jalla wa ala malona ni anzara fi viluman malona ni fiena arfafa tesan ni tsara sinrat sini ankuwata ni izan amni erodidi izay adutsun tumpo Allahu jalla wa ala amni izay itanga atiambuntani anatin tona anakrai ari efana nukana ni Allahu jalla wa ala sura na tukma nukana mirisaka mumba aji au anatni bukmasna alquran alkarim diyani suratu alqadar
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنمارنا فإذا أيدينا نبيدنا بكمسنا القرآن tamni alla ni Lailatul Qadr alla manakaja ari alla ni lata muave fantatori Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izan alla ni Lailatul Qadr izan alla ni Lailatul Qadr izan ni fanponga izena tau awangatin tsara miwatan fanponga izena tau tangatini ari vulana midutu amni izan alla izan iro anjele ni tumpo Allahu jalla wa ala mar armiaraka amni izgaw anjel Jibril alayhi salam mitunda ize alatan tumpu Allahu jalla wa ala manditani izan tauna anakagai kafatunina arifandia palemana wani eropino amni izan alla izani ari izan atani amni marena mangirandati mazava fa araka yuandin masnayu izan alla izan detena alla manakaja arni fanponga izena to au angatin tsara miwatan fanponga na tau tangatin ari vulana ari anisan asavani Lailatul Qadr de izay vorakta amni Bukhari arkuwa Muslim hadith izendesni Abu Hurairah radiyallahu anhu fapamnan sallallahu alayhi wa sallam izinten man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi izay ulan tsangana amni fanponga Allahu jalla wa ala amni alna ni Lailatul Qadr amni finunga arkom ni fatkisna amni fampanatenanga na pita kani Allah fafaini Allah ni fautanga nazareta ize falasa arni dua ize tsara angatana amni tumpo Allah amni izan alla ni Lailatul Qadr di ize nampenarin pamna sallallahu alayhi wa sallam Aisha radhiyallahu anha niten manawe Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kam changana fatso iti alla no alla ani izan Lailatul Qadr amni fanpona ize vita ari amni tsara ize vita amni as-sala famakina Qur'an الذكر والاستغفار أري التسبيح أري يكون دعاء أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت.